linaweza kutusaidia. Amina kanisa. Basi tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu. Tutaanza na kitabu kile cha Zaburi ya 139 na ule mstari wa 23 hadi mstari ule wa 24. Tutakwenda kuangalia ujumbe wetu hapo, na nitaomba aliyeweza kuona ataweza kunisomea katika kitabu hicho cha Zaburi sura ile ya 139 na ule mstari wa 23 hadi ule mstari wa 24. Kama unaona unaweza kunisomea. Nitasoma. Mungu unichunguze. Mungu unichunguze, ujue moyo wangu. Unijaribu, yajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana Yesu atusaidie, watu wa Mungu. Mwandishi wa kitabu hiki cha Zaburi aliomba kwamba Mungu aweze kumchunguza, ayajue yaliyo ndani ya moyo wake, na aweze kumjaribu aone mawazo yaliyo ndani mwake. Bwana tusaidie sana. Alijua kwamba Mungu akichukua nafasi ya kuweza kumchunguza, Mungu akiweza kumjaribu na kuona mawazo yaliyomo ndani mwake, alijua kwamba ataweza kupata msaada wa kuweza kumsaidia. Alijua kwamba Mungu atakapoweza kuona alivyo ndani mwake, basi ataweza kupata msaada kwa Mungu, kwa sababu kama ataona kwamba yapo ambayo yanahitaji aweze kutengeneza, atampa ushauri. Bwana msaidie sana, kwa sababu anasema kwamba aweze kuona kama yamo ndani mwake ambayo yanaweza yakaleta majuto baadaye. Bwana msaidie sana, kwa sababu mwanadamu tunapokuwa tumekaa bila kukaa katika namna ambavyo Mungu anavyotaka tuenende, na tukaweza kukubali kujikabidhi mikononi mwa Mungu na maisha yetu kuyaweka mikononi mwa Mungu, kwamba wewe ni Mungu ambaye unaweza kutusaidia na unaweza ukatupa ushauri na unaweza ukatuondoa mahali pale pabaya. Tusipojua hivyo, tukakaa kama tulivyo, tukaona kwamba sisi wenyewe tunatosha, tukaona kwamba sisi wenyewe hatuhitaji msaada wa Mungu, basi kwa namna hiyo tutajikuta tumeingia katika shida, tumeingia katika majaribu ambayo tutashindwa kujiondoa. Bwana msaidie sana. Kwa hiyo tunaona mwandishi wa kitabu hiki anaonyesha jinsi ambavyo anahitaji Mungu aweze kuchunguza moyo wake, aweze kuyajua mawazo yake, ili asije akaingia katika majuto. Ndugu mpendwa, tambua kwamba maisha haya ambayo tunaishi, tusipokwenda sawasawa na jinsi ambavyo Mungu anavyotaka tuenende, tukaona kwamba imetosha, tukaona kwamba wakati huu tulio nao ni wakati wa kufanya mambo yetu, ni wakati wa kwenda kama tunavyotaka, ni wakati ambao tunaona sasa tuweze kuifaidi dunia, tusijue kwamba yapo majuto kwa matendo yetu ambayo yatakuwa hayampendezi Mungu. Tusipojua hivyo, tutajikuta tuko katika majuto. Bwana msaidie sana. Mungu ametupa nafasi, ametupa uhuru, lakini uhuru tunatakiwa tuutumie. Amina kanisa. Tumia uhuru ambao Mungu ameweza kukupa kuchagua jambo lile ambalo ni jema mbele za Bwana.
litakaloweza kukupa maisha mazuri baadaye, kwa sababu tunaona kwamba tutakapokuwa tukikubali kuchunguzwa, tukikubali Mungu atujaribu na kuona mawazo yetu ili aweze kutuondoa katika sehemu ile ambayo tunaweza tukaingia katika majuto. Na tunaona kwamba tutakapokuwa tumempa nafasi hiyo, tutaweza kupata nafasi ya Mungu kuweza kutuongoza. Bwana saidie sana. Ule mstari wa 24 amesema kwamba, mstari ule wa 24 anasema kwamba uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana usaidie sana, kwa sababu tunapokuwa tumempa nafasi Mungu wetu ya kuweza kupata msaada kwake, tunaona kwamba atatuongoza katika njia ile ambayo itaweza kutuongoza katika maisha ya milele. Amina. Maisha ya milele yanahitaji maandalizi ya sasa. Bwana msaidie sana. Yanahitaji maandalizi sasa. Yanahitaji maandalizi kwa muda huu ambao tunaishi. Kwa muda huu ambao tunaishi, tumpe nafasi Mungu wetu. Tukae na Mungu wetu. Tumkaribie Mungu. Mungu awe rafiki yetu. Mungu awe msaada wetu. Tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Mungu wetu awe msaada kwetu, atusaidie ili tusiweze kuingia katika njia iletayo majuto. Wamsaidie sana. Majuto yapo kwa watu ambao hawampi nafasi hawampi nafasi Mungu katika mioyo yao ili Mungu aweze kuwasaidia. Ndugu mpendwa, mpe nafasi Mungu na katika moyo wako ili Mungu aweze kuhusika, awe mshauri wako, awe kiongozi wako, ili usije ukaingia katika njia mbaya. Amina kanisa. Njia mbaya kwa mwanadamu inaleta majuto. Huko mbele inaleta majuto. Na inaanza kuleta majuto hapa duniani. Wote ni mashahidi. Tumeona kuna watu ambao wamejikuta katika maisha haya duniani, maisha ya kujisahau, maisha ya kutokuwa pamoja na Mungu. Tumeona watu wanaanza kupata majuto hapa. Wameanza kujuta. Na sasa haiwezekani. Waswahili wanasema maji yakimwagika hayazoreki. Kuna watu wamejiingiza katika matatizo ambayo sasa hawawezi kujinasua. Ni majuto kwao. Bwana saidie sana. Lakini bado wamepata majuto hapa duniani, lakini bado wana majuto katika maisha yao ya umilele. Hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Hawana furaha katika maisha ya Mungu. Wanatazamia hapa duniani wako katika maisha ya majuto, lakini bado na huko waendako bado wataingia katika majuto. Hasa ni sisi wenyewe wanadamu, ni sisi wenyewe ambao, na hasa sisi ambao tumepata neema, sisi ambao tumepata neema ya kumjua Mungu, sisi ambao tumekubali kukombolewa na damu ya Yesu. Ni vyema sana wa kila wakati kujiangalia. Ni vyema sana ndugu mpendwa kuangalia namna unavyokwenda mbele za Bwana. Kuangalia kama unakwenda sawasawa na Mungu anavyotaka. Kujikabidhi mikononi mwa Bwana. Kuona kwamba nafasi ulionayo mbele za Mungu. Kuona kwamba bado unahitaji kuweka viwango. Unahitaji kujiongeza. Unahitaji kujiona kwamba bado hujafikia viwango. Hata kama wakati mwingine
kwa mawazo na kwa namna unavyomtumikia Mungu huoni kwamba una hatia, lakini usijihesabu kwamba huna hatia mbele za Mungu. Mruhusu Mungu aweze kuchukua nafasi ya kuchunguza na kujaribu kujua mawazo yako, ili aweze kuwa mshauri wako. Amina. Aweze kukushauri kwamba mwanangu, hapa bado unahitaji kuongeza viwango, unahitaji kufanya hili na hili, unahitaji kweli kujiepusha na haya, ili uendelee kuwa pamoja na mimi, ili uendelee kupata msaada kwangu, uendelee kupata, ili upate maongozi yake. Amina kanisa. Kwa sababu tunapokuwa tumemkaribia Mungu na Mungu akajua mawazo yetu, kwa unyenyekevu tukijikabidhi mikononi mwake, tunaona kwamba sasa Mungu anatuongoza, anatupa maongozi, anatusaidia, tunapata msaada wake. Hatuwezi kushindwa, Mungu anatutia nguvu. Amina. Amina kanisa. Kwa hiyo ni jambo jema sana katika maisha haya tusiwe na wokovu ambao tunakuwa kama yani tupo tu, hatujui tukoje, na hatujui kwamba yupo ambaye anatuangalia na anaweza kutusaidia. Bwana tusaidie sana. Maisha tunayoishi, ishi maisha ambayo unaona kwamba uko karibu na Mungu. Ishi maisha ambayo unaona kwamba unampendeza Mungu. Usiishi kama vile ambavyo unaona kwamba wakati mwingine Roho wa Mungu anakuambia kabisa kwamba hapa unavyokwenda, hapa unavyotenda, hutendi vyema. Na Roho wa Mungu na Mungu wetu anatunong'oneza. Yani hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba mimi nimepotea kwa sababu ya kutokujua. Mimi nimemwacha Mungu mbali kwa kutokujua. Walio wengi wanajifariji tu. Anasema kwamba pengine anasema uchumi ni mbaya, nahitaji kuongeza nguvu sana, na pengine mwingine anasema kwamba ninahitaji kuwa katika viwango fulani. Ndugu mpendwa, katika mambo yote ambayo tunayatafuta hapa duniani, katika mambo yote ambayo tunahitaji kuwa nayo hapa duniani, tunahitaji namba moja kumkaribia Mungu. Amina. Tunahitaji kuwa na Mungu. Tunahitaji kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu, kuwa wenye hofu mbele za Mungu, kwa sababu unapochukua nafasi ya kuona kwamba ninahitaji Mungu aweze kunichunguza, ninahitaji Mungu ajue mawazo yangu, ina maana kwamba wewe unatafuta kuwa karibu na Mungu, unatafuta kutokumkosea Mungu, unatafuta kuwa na maongozi unayoongozwa na Mungu. Amina kanisa. Amen. Na ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Tusiishi kwa mawazo yetu. Bwana saidie sana. Ukiishi kwa mawazo yako, ukiishi kwa akili yako, ni vigumu sana kuwa na imani ambayo itaweza kukupa nguvu ya kuweza kukufikisha katika viwango ambavyo utaweza kubarika mbele za Bwana. Bwana usaidie sana. Tunahitaji kuwa katika viwango ambavyo ni vikubwa sana katika imani. Tusiwe katika viwango vya akili zetu. Tunaona kwamba imani ambayo tunatakiwa kuwa nayo inatakiwa kuwa juu ya akili zetu. Tunatakiwa kuwa imani ambayo muamini unatakiwa kuwa nayo, unatakiwa itangulie mbele ya akili zako. Bwana usaidie sana. Lakini imani yako inapoongozwa na akili yako, bado uko katika viwango vidogo. Bwana usaidie sana. Kwa sababu imani inaona mbele zaidi kuliko akili. Bwana usaidie sana. Imani inaona mbele zaidi kuliko akili. Na watu wengi wanashindwa kuweza kumkaribia Mungu kwa sababu kwa sehemu kubwa akili ndio inayofanya kazi. Bwana usaidie sana. Ndio inayotumika kuona kwamba natakiwa kufanya hivi, natakiwa kwenda hivi.
natakiwa niwe hivi. Lakini je, ni katika hali ya kumpendeza Mungu? Ni katika hali ya kuwa na msimamo wa imani ya kumpendeza Mungu? Hapo ndipo tunatakiwa kujiangalia. Bwana msaidie sana. Hebu twende tuangalie kitabu hiki pia cha Samueli wa kwanza na ule mstari wa 16 na mstari wa 7. Samueli angalie Samueli ile sura 16 na ule mstari wa 7. 16 Samueli wa kwanza sura ya 16 na ule mstari wa 7 nitasoma mstari mmoja tu. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu anamwambia Samueli kwamba Mungu yeye si Mungu anayeangalia kama tunavyoangalia sisi. Bwana saidie sana. Haangalii kama vile ambavyo mwanadamu anavyoangalia. Mungu wetu anaangalia moyo. Bwana saidie sana. Anaangalia ndani ya moyo wetu. Ni namna gani tunavyompendeza, ni namna gani tunavyomtumikia. Na ndio maana mwandishi wa kitabu hiki cha Zaburi tulichotangulia kusoma aliruhusu Mungu aweze kuchunguza moyo wake, aweze kujaribu mawazo yake, ajue mawazo yake, kwa sababu alijua kwamba Mungu haangalii kama mwanadamu anavyoangalia. Haangalii nje. Unaweza mwanadamu anaweza kukuangalia akaona kwamba huyu ni mtumishi mzuri, huyu anakwenda vizuri, huyu anafaa, lakini tunaona kwamba Mungu anaangalia ndani ya moyo. Amina. Anaangalia ndani ya moyo wako. Moyo wako ukoje mbele zake? Mawazo yako yakoje? Mawazo yako je, ni ya kumpendeza Mungu? Yana kusudi na Mungu? Au mawazo yako yana mambo yako? Au mawazo yako yana kusudi lingine? Makusudi moyo wako unawaza nini juu yake? Bwana saidie sana. Unajua Mungu anaweza kayapima mawazo yetu. Amina. Anaweza kayapima mawazo yetu, akaweka kwenye mzani. Akayaweka kwenye mzani wake, akaona kwamba je, huyu mchungaji, je, huyu mshirika, ili mawazo yake, pamoja na kuwa ananisema Bwana Bwana, pamoja na kuwa ananiimbia, pamoja na kuwa ananihubiri, anajua kuhubiri, ananihubiri, je, mawazo yake ndani ya moyo wake, je, yako upande wangu kiasi gani? Bwana saidie sana. Anaweza kapima, kaangalia na akakujua. Wakati mwingine watu wakakuona kwamba unafaa, watu wakakuona kwamba wewe ni mzuri, lakini kumbe Mungu hakuoni uzuri wako. Bwana saidie sana. Uzuri wako ndio kwenye mdomo, lakini ndani ya moyo wako Mungu anaangalia ndani ya moyo wako. Bwana saidie sana.
anatuangalia ndani ya mioyo yetu. Tunamfikiriaje? Tuna katika vitu tunavyoviwaza, katika vitu ambavyo tunavifikiria katika mioyo yetu, katika maisha yetu, ndani ya mawazo yetu au ndani ya mioyo yetu, tuna mawazo yetu yana uzito wa kiasi gani? Wanasaidia sana. Hasa unaweza ukajipima mwenyewe. Wanasaidia sana. Mwanadamu unaweza ukajipima mwenyewe kwamba hivi katika mawazo yangu, katika maisha yangu, katika vitu ambavyo nafikiria kuwa navyo, katika vitu ambavyo nafikiria kwamba niweze kwenda pamoja navyo, hivi Mungu ninamfikiria kwa kiasi gani? Unaweza ukajiangalia. Wanasaidia sana. Kwa sababu Mungu, kama wewe huwezi kujiangalia, unajua kama Mungu anakuangalia. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukachukua nafasi ya kumhitaji Mungu. Ukachukua nafasi ya kumhitaji Mungu wakati wa shida yako, wakati wa uhitaji wako. Ukachukua nafasi ya kumtafuta Mungu. Wakati mwingine ukaona kama Mungu anachelewa kukupa majibu. Ni kama Mungu hakusikii. Ni kama Mungu hakutendei kama wengine wanavyowatendea. Kumbe Mungu anaangalia. Mungu anapima mawazo yako. Mawazo yako anaangalia kwamba huyu katika mawazo yake anapotamka kwamba ananihitaji. Je, ananihitaji mimi niweze kuwa naye? Na kwa sababu kuna watu walio wengi wanahitaji Mungu aweze kuwatendea, lakini hawahitaji Mungu waweze kuwa na Mungu. Bwana msaidie sana. Walio wengi wanahitaji Mungu awatendee, lakini nafasi ya kwamba wawe na Mungu ni asilimia ndogo. Bwana msaidie sana. Mungu ana akili. Usifikiri kwamba Mungu hana akili. Bwana msaidie sana. Mungu anaangalia. Kuna kusema kwamba anakuhitaji Mungu. Kwamba kila siku pengine uko kanisani unasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Je, unataka tu akusaidie au unahitaji uwe na Mungu? Bwana msaidie sana. Mungu anachotaka kwetu, anataka tuwe naye. Amina. Tuwe na Mungu. Mungu tuwe naye, tumruhusu aweze tumruhusu aweze kuangalia yale ambayo yanaweza kutufanya sisi tuweze kumkosea. Tumruhusu awe pamoja na sisi, awe msaada wetu, atuongoze, awe mshauri wetu, atuondolee yale ambayo yanaweza yakaleta majuto baadaye katika maisha yetu. Amina kanisa. Mungu anataka tuwe naye. Tusiwe watu wa kusema kwamba tunakuhitaji. Mungu anataka tuseme kwamba tunakuhitaji, uwe na sisi. Na tuseme hayo kwa kuonyesha kwamba tunamaanisha kwamba tunatakiwa tuwe na tukubali maongozi yake, tukubali mashauri yake kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote. Tukubali kuwa kwenda pamoja na yeye. Na hapo ndipo Mungu ataweza kuwa mshauri wetu, ataweza kuwa kiongozi wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni nyakati ambazo watu wa Mungu tunahitaji sana kuwa na Mungu. Bwana saidia sana. Ni nyakati ambazo tunahitaji tuwe na Mungu mwenyewe wakati wote. Tumruhusu, tukubali mashauri yake, tukubali maongozi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie hapa, sitachukua muda mrefu sana. Tumalizie katika kitabu hiki cha Yohana Yohana Mtakatifu
sura ile ya 10 sura ya 4 na ule mstari wa 23. Yohana Mtakatifu, Yohana Mtakatifu sura ya 4 na ule mstari wa 23 na 24. Lakini saa inakuja nayo lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yohana hiyo ambaye anasema kwamba lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo wamwabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu ambaye anawatafuta wale wawezao kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Mungu anataka wale ambao wameshuka, anasema wamwabudu halisi katika roho na kweli. Hao ndio Mungu anaowataka. Hao Mungu ndiye anaowatafuta. Mungu yuko mbali na wale ambao wanaokuwa mbali na yeye. Wamwabuduo katika roho na kweli ni watu wale ambao wamejitoa kwake. Ni watu wale ambao wamekubali aweze kuwachunguza. Ni wale ambao wamekubali mioyo yao iweze kuchunguzwa. Wamekubali Mungu aweze kujua mawazo yao. Wamekubali kushuka, wamekubali kunyenyekea. Hao ndio waabuduo halisi, ndio waabuduo wa kweli ambao Mungu anasema anawatafuta. Amina kanisa. Mungu yuko mbali na wale ambao hawajamkaribia. Yuko mbali na wale ambao nao wamejiweka mbali na yeye. Bwana saidia sana. Saa hii tulio nayo, anasema saa inakuja, anasema kwamba na sasa ipo, wamwabuduo halisi watamwabudu katika roho na kweli. Bwana saidia sana. Saa ipo, saa tulio nayo, ndugu wapendwa, wakati tulio nao ni wakati ambao tunatakiwa kuwa watu ambao tunamwabudu katika roho na kweli. Tumejitoa kihalisi kabisa mbele zake. Tumeshuka na kunyenyekea. Tumejitoa, tunanyenyekea. Tuna hofu kumkosea. Tuna hofu kwenda tofauti na jinsi anavyotaka. Na Mungu hao ndiye anaowatafuta. Mungu anamtafuta mimi na wewe ambao tumekubali kuwa watu ambao tumeshuka, tumekubali, tumejitoa, tumeacha mambo mengine, tumeacha njia nyingine, tumeacha mipango mingine yote ambayo ni tofauti na matakwa yake au tofauti na njia zake. Tumekubali kushuka. Hao ndio Mungu anaowataka. Amina kanisa. Anatutaka hao, anatutafuta ili tuweze kumkaribia, ili tuweze kwenda sawa sawa na jinsi ambavyo anatuhitaji tuweze kufanya. Anasema kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana saidia sana. Mungu wetu ni roho. Bwana saidia sana.
Mungu wetu ni roho, na ndio maana anazitaka roho zetu. Amina. Anazitaka roho zetu ziwe safi. Anataka roho zetu zikubali kushuka, zikubali kunyenyekea, zikubali kuambatana naye, zikubali maongozi yake, kwa sababu yeye ni roho na sisi anataka tumwabudu katika roho. Amina. Tumwabudu katika kweli, tumwabudu katika hali ambayo inakubalika mbele zake. Tusiwe watu ambao tumekuwa mbali na yeye. Tusiwe watu ambao tuko katika wokovu kama tunaigiza, kama vile tunachungulia. Anataka turuhusu maisha yetu yawe maisha ambayo yamekubalika mbele zake. Maisha yetu yakubali kuongozwa, tukubali maongozi yake, atuongoze yeye, atushauri sisi, na sisi tukubali mashauri yake, na sisi twende katika namna ambavyo anahitaji. Na ndivyo Mungu wetu atakavyotuona kwamba tunafaa, na ndivyo Mungu wetu atakavyoweza kututumia katika kazi yake, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye Mungu wetu ni roho, na anataka tumwabudu katika roho na kweli. Amina kanisa. Tumtafute Mungu. Amina. Tukubali kushuka mbele za Mungu. Mungu wetu huyo anayetutaka ni Mungu aliyetuumba. Hakuna wezaye kubishana na Mungu. Hakuna wezaye kumpinga Mungu. Tunahitaji Mungu twende sawasawa na jinsi ambavyo Mungu wetu anavyotuhitaji tuenende. Kwa namna hiyo kwa maisha hayo tunaona kwamba tutaweza kuishi katika maisha hata yale yajayo ya umilele ya furaha, kwa sababu ya maandalizi ambayo sasa tunayo kwa wakati huu tulionao. Tunajua kwamba nyakati hizi tulizo nazo ni nyakati ambazo tunahitaji kuwa karibu na Mungu, tunahitaji kujinyenyekesha mbele za Mungu, kuonyesha kwamba tumemtambua Mungu na tumetambua ukuu wake, na tumetambua kwamba yeye ni Mungu ambaye anaweza kutusaidia, anaweza kututetea, anaweza kuwa msaada wetu katika mambo yote. Ni pale ambapo sisi wenyewe tutakapoonyesha kwamba tunamhitaji, na tutakapoonyesha kwamba tunahitaji mashauri yake na maongozi yake, na kwenda sawasawa na jinsi anavyotaka ili aweze kutusaidia. Amina kanisa. Tumtafute Mungu. Amina. Mungu wetu anataka tumtafute. Tunaona kwamba tunapotafuta vitu vile ambavyo tunaona kwamba vinaweza kutusaidia katika maisha yetu, tunavitafuta kwa bidii, tunatoa muda wetu, tunagharimia kwa namna hiyo, na ndipo tunaweza tukafanikiwa. Na ili tuweze kufanikiwa katika njia ya Mungu ni lazima tujitoe. Amina, watu wa Mungu. Tujitoe mbele za Bwana. Tusiwe watu ambao kwa Mungu ni kama tunakwenda kama kutembea, au ni kama sehemu ya ziada. Usije ukafanya namna ya kumtafuta Mungu, au namna ya kumkaribia Mungu, au namna ya kumpendeza Mungu ukafanya kama ni kitu cha ziada, ni kitu ambacho uhitaji kushikamana nacho sana, lakini kuna vitu vingine ambavyo unaona kwamba unaweza kushikamana navyo sana kwa nguvu, lakini kwa Mungu ukaona kwamba panahitaji nguvu ndogo. Kwa Mungu, watu wa Mungu tunahitaji nguvu kubwa. Amina, watu wa Mungu. Tunahitaji nguvu kubwa, kwa sababu yupo Ibilisi, shetani, ambaye anajua kwamba Mungu anataka nini kwa mwanadamu. Ni kitu gani ambacho
mwanadamu anaweza akakifanya akamfurahisha Mungu na akampendeza Mungu na akaenda sawa sana jinsi ambavyo Mungu anavyotaka, na Mungu akawa pamoja naye. Shetani anajua, na kwa sababu anajua anaweka vikwazo, anaweka vizuizi. Kwa hiyo ni lazima watu wa Mungu tujiangalie katika maisha haya tunayoishi, tusikubaliane na kila shauri ndani ya mioyo yetu. Tusikubaliane na namna ambavyo tunaona kwa akili zetu. Ni lazima tutafute kwa bidii kuona kwamba Mungu wetu anataka nini kwetu. Tuambatane na yale ambayo Mungu anataka tuweze kuyafanya. Hata kama shetani ataweka upinzani, hata kama ataweka vipingamizi ndani ya mawazo yetu, tuvikatae katika jina la Yesu. Amina. Tuhitaji msaada wa Mungu. Unapoonyesha nia ya kumtafuta Mungu, unapoonyesha nia ya kumkaribia Mungu, Mungu atakuwa msaada wako. Amina. Atakuwa msaada wako, hutakuwa peke yako. Lakini utakapokuwa mbali na Mungu, na ndio maana amesema kwamba mtumishi katika kitabu kile cha Zaburi anaonyesha kwamba anamruhusu Mungu aweze kuchukua nafasi anamruhusu Mungu achukue nafasi ya kuchunguza moyo wake na kujaribu moyo wake, kama unaweza ukawa katika hali ya njia ya majuto ya baadaye. Alijua kwamba anahitaji kumkaribia Mungu, anahitaji Mungu awe pamoja naye ili aweze kumsaidia katika mambo magumu yanayoweza kuja mbele yake. Amina. Anataka visiwepo vikwazo, visiwepo vipingamizi ambavyo vitamfanya Mungu awe mbali na yeye, kwa sababu Mungu akiwa mbali atakosa msaada. Watu wa Mungu tunakosa msaada wa nguvu ya Mungu kwa sababu tumejiweka mbali. Usijiweke mbali na Mungu. Amina kanisa. Tuwe karibu na Mungu. Tuwe watu wa kusoma neno lake. Tuwe watu wa kulishika neno lake. Tuwe watu wa kulipokea neno lake. Tuwe watu ambao wakati wote tuko miguuni mwa Bwana tukimwomba Mungu, tukiomba mashauri, tukiomba nguvu, na Mungu aliye mwema na mwaminifu hatakuwa mbali na sisi. Amina kanisa. Amen. Mungu atakuwa pamoja na sisi. Mungu atakuwa msaada wetu. Tumkaribie Mungu. Amina. Amen. Toa moyo wako kwa Bwana. Amina. Amen. Moyo wako usiweke mbali na Mungu. Unapojiweka mbali na Mungu, unakosa msaada wa Mungu. Basi nafikiri tuweze kuishia hapa. Niseme kwamba Mungu awabariki na Mungu alibariki neno lake. Na kushukuru Mungu wetu na Baba yetu mtamwelewa. Mungu wetu unayetupenda, Mungu wetu ambaye hupenda hata mmoja apotee. Wewe ni Mungu ambaye unahitaji mioyo yetu kukaribia. Wewe ni Mungu ambaye unahitaji mioyo yetu ipate uchunguzi utokao kwako Bwana. Ukayajua mawazo yetu na njia zetu, ili kwamba tusije tukaingia katika majuto. Wewe ni Mungu unayeona ndani ya mawazo yetu. Wewe ni Mungu usiangalia nje. Wewe ni Mungu unayeangalia ndani ya mioyo yetu. Mungu unayechunguza ndani ya mioyo yetu. Bwana, tunakuhitaji kaendelee kutia nguvu. Tunakuhitaji Yesu, kaendelee kuwa kimbilio letu. Tunakuhitaji Yesu, kaendelee kuwa msaada kwa kila mmoja. Ndani ya mioyo ya kila mmoja. Utuangalie wana Yerusalemu. Tunakuhitaji Yesu. Tunaomba Yesu pamoja nasi. Ukaiangalie mioyo yetu inayoweza kuingia katika majuto. Bwana, ukawe mkombozi, ukawe msaada wetu, ukawe Baba kiongozi wetu. Bwana, ukawe mtetezi wetu.
Nakushukuru Yesu kwa sababu utakwenda kutuhudumia. Nakushukuru Yesu kwa sababu hutatuacha hata wale walio mbali. Bwana, tunaomba kawarejeshe Bwana, kawatoe katika vifungo, walio katika vifungo vya ile adui Shetani. Bwana, ukawatoe Bwana, ukawafungue. Wapo walio katika vifungo kimawazo, wapo walio katika vifungo katika matendo yao, wapo walio katika vifungo katika namna wanavyoishi na namna wanavyotenda. Bwana, tunaomba Yesu wafungue, tunaomba Yesu waite kila mmoja. Yesu akukaribie Bwana, kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu unayesema waabudu halisi wanakuabudu katika roho na kweli, kwa sababu wewe ni Roho. Wewe ni Mungu ambaye Bwana unatupenda tukutumikie, unapenda tuyafanye mapenzi yako. Katika jina la Yesu nalikabidhi kanisa lako mkononi mwako. Bwana, katuongoze, peke yetu hatuwezi, tunahitaji msaada wako. Katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Amen.